Sanga igihugu cya Kazakhstan. Iki gihugu giherereye ku mugabane wa Aziya, kikaba igihugu cyahoze mu bumwe bw'Abasoviet. Kazakhstan ni igihugu kinini cyane, dore ko gifite kilometero miliyoni 3 zirenga zose. Kukigenda uva mu burasirazuba ujya mu burengerazuba bwacyo ukoresheje gare ya moshi, byagusaba amasaha 50 arengaho gato. Ni igihugu kiva mu burasirazuba bwa Aziya kikagera mu burasirazuba bw'Uburayi. Kazakhstan kikaba igihugu gikize cyane ku mitungo karemano nk'amabuye y'agaciro, peteroli na uranium. Kazakhstan yonyine ifite 12% bya uranium yose yo kwisi. Kazakhstan nayo ikabiza ku rutonde rw'ibihugu bifite abagore benshi kurenza abagabo, dore ko ku bagore 1000 haba hari abagabo 944 bonyine gusa. Kubera impamvu z'ubuke bw'abagabo, usanga muri iki gihugu umugore umwe ashobora gutunga abagabo barenze umwe. Abagore bo muri iki gihugu kandi bashakana n'abanyamahanga, cyane cyane abagabo bo muri Aziya ndetse n'abo ku Burayi. Ni abagore bashobora kuvuga indimi zirenze 2 kuko bavuga ururimi rw'iwabo, Ikirusiya ndetse n'Icyongereza.